Почитувани гледачи, добар ден, се наоѓаме во Чачак. Денес имаме ексклузивно право да разговараме со еден голем кошаркар, позната личност од кошаркарскиот град Чачак, а наш и ваш гост е денеска легендарниот Радмило Мишовиќ. Него кумановци многу добро го познаваат по оние незаборавни турнири во Соколана, кога Мишовиќ 2 години поред беше прогласуван за најдобар играч. Радмило, добар ден и прво да ја прашам како сте? Dobar dan, hvala što ste došli u Čačak da snimamo ovu emisiju. Ja sam dobro. Како ве служи здравјето? Pa malo dobro, malo loše, a uglavnom podnošljivo. Пред да почнеме да разговараме за вашата богата кошаркарска кариера, да ни кажете како ви исполне денот, имате ли активности, како го програмирате секој ден во животот? Pa ja sam odavno otišao u penziju i tako da u košarci više stvarno ne gubim ni vreme koje sam ranije mnogo provodio zbog obaveza što sam bio i direktor i predsjednik kluba, pa tako da sam sad stvarno potpuno u jednoj mirovini, u odmoru aktivnom. Сега сте во мирување? Pa jedino što u košarci gledam Euroligu, ja druge utakmice ne gledam. Мора да ја прашам, кумановци велат за вас дека сте биле голем обожавател на голуби. Вика Радмило Мишовиќ и вика бие еден од најдобрите голубари во Čačak. Pa jesam, godinama sam stvarno držao golubovi i to je jedan stvarno hobi zarazan. Pa sam, kad sam onda bio u Kumanovu, pa sam išao kod nekih golubara, pa sam gledao golubove i oni drže drugu vrstu golubova nego što smo mi držali. Ali ipak je to, baš su me ljudi lepo primali. Од Србија покрај вас добар голубар е покојниот Дуди Ивковиќ и други кои? Pa ima ih puno, da vam kažem, ali ja od koga sam dobio golubove, to je bio jedan čuveni Buda, taksista, isto Ivković je prijatelj kao i moj. Pa smo se nas trojica dosta družili u tom periodu. Prije nego što je Duda Ivković postalo ime kao što je stvarno svetsko ime u trenerskoj toj branši. Tako da smo puno vremena provodili u Beogradu radi golubova. Сега немаш време за голуби, сега... Pa ja sam morao, pošto sam bio narodni poslanik u jednom periodu, nije imao ko da mi gleda golubove, ali to traži puno obaveza stvarno da ako će čovjek da se bavi tim poslom. Te sam morao da poklonim i golubarnike i golubove i više to nemam i stvarno mi to mnogo nedostaje. Ајде да не зборувате за Куманово. Вие сте 62, 63, 64, 65, 66. Постојано доаѓале на оние зимски турнири, кои беа празник за кошарка не само во Куманово, туку и поранешна Југославија. Пошто ги паметите тие денови во Куманово? Pa ja mogu da vam kažem,
da je u tom periodu stvorena jedna nova generacija budućih jugoslovenskih reprezentativaca koji su baš afirmaciju napravili u Kumanovu. Jer to je bila u tom vremenu jedina dvorana u Jugoslaviji gde se zimi mogla igrati košarka. I mi smo redovno se odazivali zaista i radnički, i beogradski. Uglavnom je bio redovan kao i mi. Ovi ostali klubovi su bili tako povremeno se pojavljivali. Ali mi smo imali, čini mi se, najviše broj godina na učešću u tom turniru. I ja mogu da vam kažem, to su inako, što kaže, moji prvi koraci u mladosti gde sam tražio svoju afirmaciju i mislim da je, mnogo mi je pomoglo da bi bio posle jedan od vodećih igrača u jugoslovenskoj košarci. Kako ви изглеждаше Соколана, кога ќе влезете внатре во сала? Таа беше мала, Ja ovako необична. mogu da se setim i onih galerija gore i prisutno te publike, iako je to bilo to vreme mnogo različitije nego današnje, da je bilo dole i pored same autolinije gledalaca, da zaista nikad nije bilo problema, niti svađa, niti nekako drugačije je to bilo prijateljstvo i među igračima u klubovima, da to, mislim, danas verovatno to i više i ne postoji. Tako da su to neki momenti i, što kaže, ostali u sećanju vrlo prijatnom i nezaboravnom što se tiče tih odnosa na tom terenu u sali. Како ве пречекуваа кумановци кога ќе дојдете на турнирите во нашиот град? Беа вистински домаќини, кажуваат. Pa ja da vam kažem, nisam toliko to onda razmišljao ni pratio, ali mi smo dolazili zato što smo imali to takav odnos sa Kumanovom prijateljskim, da je to, mislim, za pažnju bilo, stvarno za pažnju. Mi smo se osjećali kao da smo u Čačku, što je bilo neverovatno možda za nekog da to priča danas posle tih mnogih slučajeva koji su se dogodili i u Makedoniji i kod nas, ali onda to je stvarno bilo, mislim, za primer. Каде бевте сместени во Куманово? Тогаш имаше повише места каде имаше хотел Кристал, хотел Куба, па имаше интернат до Соколана. Pa mi nismo puno, mogu vam reći, verovatno su tamo imali određeni domaćini i sponzori koji su vodili računa o ekipama. Ja ne mogu da se setim, znam da su pojedini imali svaku ekipu kao domaćin, ko je bio nama domaćin, jer odavno je to bilo, zaista, mislim, baš mi je krivo što to ne mogu da se setim. Ali smo bili prihvaćeni toliko dobro da ja, mislim, to je stvarno neverovatno, mislim, s obzirom na sve. Памтиш ли некој напревар кој ти останала во сеќавање од Куманово, некоја средба, некоја утакмица кога Борац играше во Куманово? Дали памтиш некој интересен момент? Pa mi smo imali jedno finale, koliko se ja sećam, sa Beogradskim radničkim, gde igrali smo za prvo mesto. Tako da je ta publika nas iznela toliko iznenađujuće da smo mi uspeli da dobijemo, jako smo bili lošija ekipa od radničkog. Mislim, objektivno tako. To su ovako ti susreti Evo, ние ќе покажеме овдека една слика. Ова е Бора Чачак. Да ни кажеш со тебе тогаш кога играше во таа генерација, кој настапува? Стевановиќ и другите играчи? Pa nama je od tih igrača, tu ima i Nešovanović, i Koprivica, i Drašković, Cicvarić. Jedino je Boba Stefanović, koji nam je i onda bio kapiten, još uvijek živ sa mnom zajedno. Ostali su, nažalost, svi pomrli. A кој ви беше тренер на Борац? Pa bio nam je doktor Denić trener. On je ovako
što kaže, pionir čačanske košarke. On je iz Beograda košarku donao u Čačak i mislim da je bio izuzetan trener. И велат кумановци вика екипите доаѓале со воз на напреварите. Вие сте патувале или со автобус или со воз во Куманово? A vozom smo dolazili. Да. To je, pa smo jednom, anegdota je bila da smo posle završetka turnira, bio je to noćni voz, sjećam se dobro, mi smo seli pogrešan voz pa smo otišli ka Skoplju, u stvari ka dole za Atinu, umjesto ide ovamo za Beograd. Pa smo srećo na sledećoj stanici, konduktor je zaustavio voz pa smo se vratili nekim autobusom da uvatimo voz za Beograd. После турнирите во Соколана традиција е било да бидете организирани, да се дружите после напреварите. Куманово тоа го правило после тие турнири. Pa mi smo posle igrali u drugoj ligi sa Kumanovom, zvanično košarku sa Rabotničkim, koja je bila liga koja je trajala posle tih gostovanja, pošto se ta liga naša igrala leti. I onda smo dosta puta gostovali u Makedoniji van tih turnira, već je formirana i druga ekipa, naša i njina i Rabotničkog, tako da je to već postala ozbiljna priča i ozbiljni klubovi koji su bili u Jugoslaviji. Кого памтите сега после толку време од Куманово како играчи? Кој ви остана во сеќавање? Од кошаркари од Куманово, кого паметите? Jedino mogu da se setim igrača koji su igrali za Rabotnički. To je bio Bocevski, onda Đorđevski, braća Lukovski, Georgijevski. To je ta generacija koja je, da kažem, igrala u sredini moje karijere. Da. To su ipak bili formirani igrači i dobri igrači i dobar tim. Rabotnički je bio zaista sa nama dugo godina bio u prvoj Jugoslovenskoj ligi. Сега, јас кога ви кажав дека Соколана во Куманово се реновира, вие бевте доста радосен човек, бидејќи во Соколана вие сте започнали да ја градите вашата кариера и Соколана сега се гради интензивно и се надевам кога ќе биде готова, ќе ни дојдете на гости. Pa mene to izuzetno sam, što kaže, iznenađen da se toliko godina čekalo da se to uradi. Ipak je to jedan spomenik košarke jugoslovenske i možda to nije tamo za njih toliko značajno ko za mene, ali je to verovatno zahvaljujući ovom gradonačelniku koje je za veliko poštovanje što je uzeo takav zalog i da to uradi, jer mislim da taj spomenik treba da bude i za grad Kumanovo i uopšte neko posjećanje na jugoslovensku košarku koja je ipak bila mnogo značajna i za sad je možda i za makedonsku i za srpsku košarku. Ајде сега да зборуваме за животниот пат на Мишовиќ. Мишовиќ каде е роден во Чачак, во кој дел на градот? Pa tu sam kraj crkve rođen i tu živim i mislim kako sam rođen nigde se nisam pomerao. Tu su mi i deda i pradeda, ta kuća je mnogo stara i mi smo jedna stara porodica koja, eto, još sam ja tu živ i što kaže zadnji iz porodice. Велате дека Радмило Мишовиќ е еден од најголеми локал патриоти. Pa bilo je možda tako vrijeme, šta da vam kažem, ja sam zaista mnogo voleo Čačak i nikad i danas i kad razmišljam o tim, što kaže, sećanjima na neku prošlost, nikad mi nije bilo žao što sam ostao u Čačku. Da nisam ostao ne bi možda bio ni 5 puta jugoslovenski strelac, ne bi možda ni napravio tu karijeru što sam napravio. Ipak je mene borac dosta dao i ja sam dao borcu i gradu. I mislim nas, malo sportista koji je ostalo da se tako da završi karijeru u svom mestu. Svi su napustali grad kao i danas.
To je tako. Kako Radmilo Mišović započeo da se zanimava sa košarka? Koji bi otkri kako talent neka ste za košarka? Kako započne to? Se slučajno ili neko bi vidio da je potencijal golem? Pa da vam kažem, ja sam imao sreću što sam tu rođen kraj igrališta koji su bili tu na 50 metara od moje kuće. Govorimo o starom igralištu i tu smo mi kao deca provodili po ceo dan. I verovatno je to, ja sam se bavio i drugim sportovima, ali tu sam provodio najviše vremena u košarci i tu sam se možda i prelomio da budem odredio sebi put kao košarkaški neki talenat i napravio sam ovo što sam napravio. A koji beše prvi trener vo Čačak? Moj prvi trener je bio Kempo Smiljanić, koji nažalost nije više živ, pa je posle bio Aca Stefanović, pa onda Bole Denić. I onda smo imali sjase trenera, mi smo tu kao klub vodili računa, pa smo imali 5-6 saveznih kapitena koji su radili u Borcu. Počeo od Enca Sovitija, pa onda Mićović, trener ženske reprezentacije, pa Pljakić, isto trener ženske reprezentacije, pa onda je došao Lazar Lesčić, koji je s nama napravio najveći rezultat. Ova prilika da ga pozdravim Elječić, obavezno. Pa ja ga ovim putem želim da pozdravim, jer ovo je trener koji je ostavio i ostvario najveći uspeh sa košarkaškim klubom Borac. Mi smo bili onda četvrti, igrali smo kup Radivojla Koraća i mislim da je ta generacija koja je formirana u Čačku bila najbolja generacija svih vremena, koja nikad neće biti ponovljena, to sam siguran. Ali imaš jedno rivalstvo v Čačak, imaš dve ekipi, Željezničar i Borac. Pa dobro, jesmo mi rivali bili kao klub, mi smo bili da kažemo u prvoj ligi, oni su bili u drugoj ligi i to više nije bilo rivalstvo, nego eto tako jedna saradnja koja je morala da bude kakva je bila, jer ne bi Borac mogao da postane Borac da nije bilo igrača koji su provodili vreme u Željezničaru, pa je onda ta nadgradnja bila u Borcu. I to je bila sreća za nas što je Željezničar postojao, jer možda ne bi ni bilo toliko igrača rođenih u Čačku kao što je to se dogodilo onda. Jer mi smo imali u karijeri tu 52 reprezentativca koja su ponikla u Čačku i prošli ko Željezničar i Borac. Mislim da je to nijedan grad u onoj Jugoslaviji, sad pogotovo u Srbiji, to nikad se nije moglo da dogodi. Evo da nabrojimo nekoju ti je tukaj Kićanović, Obradović, vi ste tukaj i drugi imenja da spomnete. Pa imali ste Grbovića, pa imali ste Radoševića, govorimo o reprezentativcima, pa Milosavljevića, pa Đukića, pa smo imali, to je sve otišlo za Beograd. Pa ne mogu da ne preskočim nekoga, ima tu mnogo mlađih tih igrača koji su, pa je kod nas prošao Teodosić, Raduljica, pa onda još imalo tu još. Kako je možno Čačak toliko da bude košarkarski grad? Da li je to dogen ili je ima... Evo, ja sam vam malo pre rekao, mi smo volili računa o to stručno radu u klubu. Mi smo čak jedne prilike imali posle prvenstva iz Rija na svetskom prvenstvu da je nama u Čačak došao kompletan stručni štab sa Acom Nikolićem na čelu. Znači, mi smo vodili zaista računa, pa se ja često pitam, pošto nas su uvijek podcenjivali ovi iz Beograda, pa što nije taj stručni štab otišao u Partizan Zvezdu, nego je došao u Čačak. Ipak to nešto znači za našu organizaciju. Jer profesor je došao kad sam se ja oprastao 78. godine. Ja sam bio inicijator da se on dovede u Čačak i uspeo sam. Jer posle toga je pojavio se i Željko Obradović, pošto je profesor bio njegov mentor i on ga je napravio da bude trener kao što je danas. Jer on ne bi nikad bio da nije bilo profesora, to sam siguran.
Кога сме кај професор Аца Николич, вие сте го познавали лично. Каков човек беше Аца Николич? Непосреден, строг? Pa ja mislim takav trener nikad više nije ni rođen u našoj zemlji, jer ipak je on bio čovjek, to je jedno iskustvo nemerljivo za mene. Ja sam s njim proveo 2 godine, mi smo imali restoran Bunker dole i tako pre treninga je uvek dolazio na kafu i izmenjivali smo te, ovako da kažem, u razgovorima šta sam od njega čuo. Mislim da mi je to jedno iskustvo strahovito koje mi je mnogo značilo posle kao direktora, da mogu da radim prave stvari i da nigde ne grešim. Jer on je čovjek bio zaista posvećen košarci i takav čovjek, ja mislim, ja takvog ne poznajem. Što знаеше Аца Николич во кошарка, а другите не знаеа? Pa pazite, on je mnogo trenera, što kaže, i stvorio, jer on je bio profesor na DIF-u i prvi oni ti seminari koji su, da bi dobio čovjek zvanje trenera, koji sam ja dobio na Badiji na jednom kampu letnjem koji je bio, oni Žeravice su to vodili i mislim da smo svi mi koji smo neka znanja u košarci doživjeli, to smo preko njih doživjeli. I mi smo, ko je iskoristio? Ja sam iskoristio mnogo. I ja sam mnogo njima zahvalan zaista zato što ipak su to ljudi koji su radili studiozno posao do perfekcije. Kod njih nije bilo, da kažem, neko ubeđivanje radi discipline, radi posvećenosti košarci. Ko nije to mogao da prihvati, taj se nije ni bavio. To sam ja posle shvatio kasnije, jer ipak su to ljudi koji su ostavili trag i što kaže, pioniri jugoslovenske posle srpske košarke. Во Куманово била дека вие сте како некој втор родител на Желјко Обрадовиќ и на Драјан Кичановиќ, како демек тие многу ја почитуваат. Што научија од вас Кичановиќ и Обрадовиќ? Pa dobro, to ljudi stalno pričaju, a ja mogu da vam kažem da oni nisu radni i disciplinovani bili igrači, ja nikad ne bi se posvetio njima. Jer oni su isto živjeli za košarku i mnogo su trenirali kao i ja i zato smo bili dobri prijatelji i drugovi i ostali smo i dan danas. Jer nekako, šta ja znam, možda su ti rezultati sve trojice bili identični. Svi smo postigli zavidne, ovako da kažem, košarkaške rezultate i mene je zbog toga drago. I drago mi je što su napustili Čačak, jer prvo postali su bogati ljudi, drugo postali su značajni ljudi i da kažem treće, mnogo su radili za srpsku košarku, a da su ostali u Čačku, pitanje da li su to doživjeli u svojoj sudbini i da kažem svoje... Се видувате ли со нив, доаѓаат ли во Чачак или кога имат време Кичановиќ и Обрадовиќ? Pa dođu oni, kako da ne dođu, dođu tako ne često, ali dolaze. I mislim da šta da vam kažem, ipak to su ljudi koji... Имаат многу обврски. Pa imaju mnogo obaveza, Željko, znate, sami vodi Partizan na 2 fronta, ipak on nema ni vremena, dok Kićanović, on se povukao kao i ja iz košarke i tako vidimo se, izmenjimo mišljenja razna, jer on nije teo nikako, šta ja znam, ne uklapa se u ove trendove današnje i nije prihvatljivo, znate kako, mi smo drugačiji ljudi i drugačije smo vaspitani. А кажете ни, кога игравте вие во Бора Чачак, имаше ли публика на вашите напревари? Pa ja da vam kažem ovako šta je moje mišljenje, možda nisam ja u pravu, ali mi smo bili grad sa 25-30 hiljada stanovnika kad sam ja igrao. Pa ste vi danas, Čačak ima ova opština 120 hiljada. Mi smo u vreme moje igre za Borac
i Kićanovića, mi smo prodavali na utakmica 5.000, 5.500 karata, a dvorana je mogla da primi 3.500. Sad zamislite sad dvoranu gde svi ljudi stoje, gde 1/3 Čačka dođe, bezmalo, da kažem četvrtina, na utakmicu košarkašku da gleda, a danas, kad Borac igra, gde je igrao u ABA ligu, oni ne mogu da prodaju 1.000 karata. Znači, to ne može da se uporedi to vreme i ovo vreme. A šta ja hoću da kažem? Mi smo imali heroje Čačane, a ova naša publika, ona voli svoje heroje. Sad mi smo doživjeli da u Borac igraju tu 3-4 crnca, dovode bekove sa strane, mi smo 15 bekova zdavali za Evropu. Sad smo mi doživjeli da dolaze neki drugi ljudi da eto igraju za Borac, dok naša deca napustaju Borac, ne znam zbog čega, uvek dođu do neke stepenice i kad treba ta nadogradnja da se izvrši, ona ne postoji i mi više nemamo naše igrače koji, eto, šta ja znam, zašto su to radi, mene stvarno nije jasno i zato i ne idem da gledam košarku, jer to mene toliko nervira da ne bi voleo da se ja sa nekim raspravljam i svađam zašto to oni rade, ali mislim da to rade vrlo loše po klubu. Sada da kažete kada vi ste protiv mnogo strani košarkari? Pa u principu nisam ja, uvek i mi smo imali po par igrača sa strane. Ali da vam kažem, ne može da se jedan tim koji ima takvu istoriju kao što ima Borac, da dozvoli da ima 8 igrača sa strane, a 2 da se skidaju koji i ne igraju za klub iz Čačka. To je neprihvatljivo, mislim, to ne može. Nismo mi Beograd. Čačak je ipak jedno malo, da kažem, mesto u Srbiji koji ne može na taj način da opstane bez svoje proizvodnje kao što smo mi imali. Jer ja kad sam napustao te godine, mi smo imali, pazite vi, mi smo imali 8 juniorske reprezentacije Jugoslavije koje je nastavilo da nasledi moju generaciju i koja je obnovila košarkaški klub Borac u 79. godini. I mislim da to treba ljudi da malo vrate malo unazad istoriju košarkaškog kluba Borac, pa da shvate da oni ne mogu na taj način da održe Borac. Jer Borac bez svoje proizvodnje i ulaganja u svoju decu ne može da nastavi dalje da bude nešto u srpskoj košarci. U današnje vreme ima li talenti u Čačak za košarku? Ima li talenti mladi igrači koji ne uvod karijera? Pa kako ne, mi smo imali i ove godine i prošle godine juniorske tu prvake i kadetske i sad se ja pitam i pitaju se mnogi ljudi koji imaju prijateljske odnose sa mnom, pa tako izmenjujemo neke misli kako to da se događa da ne može nijedan igrač da igra u Borcu. A imali smo i juniorske reprezentativce, mislim, koji su prvaci sveta. Sve su to stvari koje nisu normalne, što se tako događaju. Ali šta ćete, ipak ti ljudi koji to vode, dobili su poverenje i neka vode dalje. Šta ću ja da radim? Radmilo Mišević igraše mnogo malko za jugoslovenska reprezentacija, iako bihte najdobar streljac. I den deneska nije jasno kako Mišević ne беше stalen igrač zbog selekcijeta na Jugoslavije. Pa to su neke okolnosti koje su se dogodile zaista ovako, čovjek danas kad razmišlja, možda i ja nisam bio dovoljno odgovoran čovjek šta su od mene tražili, pa možda se tako dogodilo da sam ja otpao, ali da vam kažem, eto, šta je mene preseklo u tom reprezentativnom nekoj mojoj, da kažem, perspektivi koja je u jednom momentu bila ugašena. Mi smo imali, baš pred taj Rio što vam pričam, imali smo 20 reprezentativaca koji su bili na pripremama i ja sa njima zajedno. I sad je bila neka utakmica u Splitu koja je bila, da kažem da se odredi, da je bio i ceo stručni štab, Borac Jugoplastika. I tu je bilo odlučeno da ja
otpadem iz reprezentacije, iako sam dao na toj utakmici 54 koša. Кој беше тогаш селектор на Југославија? Pa selektor je bio Žeravica. Žeravić. I šta ćete da se čovjek, mislim, iluzija je bila, ali mene je to, kako da kažem, bila sreća u nesreći za moju karijeru košarkašku. Jer posle toga ja sam možda imao pauzu 1 godinu zbog bolesti i onda sam prosto jednim srpskim inatom toliko sebe ulagao u košarku da sam sve postigao posle toga. Jer možda ne bi nikad ni postigao da sam možda u reprezentaciji, možda bi bio prosječan neki igrač, šta ja znam. Ali ovako sam bio jedan, postao vrhunski igrač, vrhunski strelac u onoj ligi koja je bila najjača u Evropi bez konkurencije, gdje smo imali mi i evropske prvake, počeo od Plastike, Bosne, Partizana. Ipak su to veliki rezultati. Да, тогаш таа Југословенска лига беше најсилна, како што рекат, Borac, Partizan, Zvezda, Jugoplastика. Pa ja mogu da vam kažem da dve reprezentacije mogle onda da se naprave da budu prva i druga u Evropi. Mi nismo imali Prenca, mislim, to ljudi i ovi današnji novinari, mlađi, oni to ne pamte, niti su gledali. Oni sad dozvoljavaju sebi da luksuz neki pričaju o košarci, o igračima koji nisu gledali. LeBron James i NBA. Mislim da je to iluzija jedna koja je stvorena, ne znam radi čega, ali evo gledate vi košarku, ja kao i ja, verovatno, i sad imate te milionere košarkaše koji dozvole sebi luksuz da omaše konstrukciju. Mislim, pa to je, mislim, u našem vremenu bilo neizvodljivo, mislim, da se dogodi. Меѓутоа, во тоа време да имало тројки, како што има сега, Радмило Мишовиć би дало по 70 коша. Pa ja ne znam šta bi se događalo, verovatno. Ja da vam kažem, ja na utakmicama sam 2/3 koševa postizao iz daljine, u stvari sa relacije 7-65. Pa mislim da to, šta ja znam, verovatno bi 60 koševa to prelazilo svaka utakmica. Što bilo bi nenormalno. Prosto, ne hoću da kažem, mi smo imali toliko preciznost u odnosu na ove igrače da to ne može se uporediti. Da li što smo mnogo trenirali, ja sam trenirao, na primjer, dnevno, posle onih zajedničkih treninga, 1000 šuteva sam morao da ubacim. Niko mene nije terao na to, nego sam sebi sam davao te norme koje sam izvršavao. I onda, normalno je kad dođe utakmica da čovjek nije ni pomislio da omaši košku. Dešavalo se, normalno. Ali mene su čekali, na primjer, da jednu utakmicu godišnje odigram slabo da dam 20 poena. Kad se ja smatram da sam igrao slabo. A ovako to nikad nije moglo da bude, mislim, stvarno, to je bilo... Ali ono što je mnogo važno, Мишовиć играше повеќе од љубов, од волонтерски. Вие во тоа време не сте имали договори 300.000 евра, како сега, 1.000.000 евра, 2 милиона. Вие сте биле малку платени. Pa nije se kod nas u to vreme i kad se išlo u inostranstvo, znate šta je, bilo je to propisi takvi da nisi mogao da napustiš zemlju pre 28. godine. I zato su klubovi bili jaki i zato je bila košarka mnogo jaka onda u Jugoslaviji, jer igrači sami po sebi nisu razmišljali da idu, nego morali su da se posvete klubu, da igraju i onda je dolazilo do vrhunskih rezultata. Pazite, ja ono što sam vam malo pre rekao kad smo bili 4. sa Lazom Lečićem, mi smo dobili 17 utakmica za redom. Znači, za redom smo 17 utakmica dobili, 3 izgubili sa pola koša i nismo bili prvaci države, što ja smatram da smo bili toliko oštećeni u toj godini da smo morali da budemo prvaci države. Ali eto, namestili su nam radio i nismo bili. I to ću da vam kažem da je to, mislim, neuporedivo, mislim, ne može da se to uporedi. Od tereните во поранешна Југославија, кој терен ви е бил најтежок за играње? Pa mene je bilo savršeno sve jedno, da vam kažem, ja u celoj Jugoslaviji, da god sam gostovao od Splita do
šta ja znam, Zadra, Ljubljane, Skoplja, Kada je, u smislu, Zagreba. kada je publika te беше najtemperamentna, kada je беше najteško si U igrao? Skoplju publika bila ista kao u Čačku. I mi smo možda jednom ili dva puta dobili u Skoplju utakmicu, stalno smo gubili. Kao i oni što su gubili kod nas. Mislim da je to bio jedan zdrav rivalitet i dobri smo bili prijatelji, zaista, kao klubovi. I mene je to milo, mislim, što smo sa svim klubovima bili veći prijatelji nego sa beogradskim klubovima. Tu nam je bila najteža taj rivalitet što su uvijek htjeli da nas gase i da nam kupe igrače. To je bilo to što nam je smetalo i zato smo se bili i najviše i borili protiv njih. Imate pozdrav od Boceljskih Žmara, on сега живее во Охрид. Вие со него не контактирате, вероятно. Pa kontakti i posle oni ratni zbivanja su prekinuti, znači što sam mnogo šta ja znam, mene tu krivo ovako, ja sam se od tih starih košarkaša zadnje vrijeme, Danev je bio ovdje gostovao u Čačku nešto, pa smo se našli jednom prilike u Vrnjačkoj banji i sa Đerđom sam se nalazio, sa ostalim košarkašima ne. Eto, to je tako nekako taj, da kažem, kontinuitet je izgubljen posle onih ratnih zbivanja, da ovako, što redko se nalazimo. Да ве прашам за селекцијата на Србија, освои сребрен медал сега на светското првенство. Многумина не веруваа, меѓутоа Пешич направи добра екипа и дојде медаља. Pa šta da vam kažem, mi i onda nismo najbolji tim poslali na svetsko prvenstvo, ali to vam govori da je ipak Srbija velesila u košarci. Dobro, normalno, trebalo bi malo da se posvete nekoj organizaciji u smislu, kako bi ja rekao, atmosfere sa tim igračima, da se ponovo oni posvete državnom timu. Ipak je taj odnos izgubljen u jednom periodu. Zašto, ne znam. To ranijih godina nije bilo. Ipak je država na prvom mjestu trebala bi da bude za svakog igrača, jer da nije, što kaže države, nikad od nas niko ne bi postao igrač. Радмило, еден совет, кога некој млад човек сака да стане кошаркар, покрај талент треба и работа, треба и упорност. А што друго би препорачали на млад човек да биде добар кошаркар? Pa ima mnogo talenata, ja da vam kažem, koji nisu postali igrači zato što su slabo trenirali, slabo se ponašali, nisu bili odgovorni. Ipak košarka traži u odnosu na druge sportove mnogo odgovornosti, mnogo rada, mnogo truda, mnogo odricanja, jer niko ako želi da bude negde na nekom vrhu ne može to da ostvari ako ne bude to uradio ovo što vam pričam. Znači, rad, red i disciplina, to je osnovna stvar i velika odgovornost. I što kaže, ljubav i prema klubu, i prema državi, i prema reprezentaciji. To su stvari koje ne može da se slone u stranu da bi neko postao nešto. To je nemoguće. А кога ви игравте кошарка, кога бевте млад човек, имавте ли подрачка од вашите родители? Pa kako ne, ali za razliku od današnjih roditelja, moji roditelji nikad nisu gledali košarku. Niti su dolazili, iako smo ja i brat igrali u Borcu u jednom periodu, ali nikad nas nisu gledali, ali sa strane su ovako, da kažem, slušali šta ljudi govore, ali bez rezerve smo imali podršku da se bavimo košarkom, tu nema dalje, mislim, to je sigurno. Ali današnji roditelji dolaze tako, smetaju deci i mislim da im mnogo prave probleme u svojoj karijeri. Ipak smatram da dete svamo treba da se bori za svoj status u klubu. Normalno, u klubu treba budu ozbiljni ljudi koji će tom detetu da daju pravu šansu i da vode računa o njemu kao da je to dete tu rođeno.
a ne da roditelji dolaze i da oni odlučuju da li će dete ovako ili onako. Oni sad, nažalost, njima je prva stvar pare, a ne karijera svog deteta, nego računaju da to dete treba da izdržava i roditelje, bez obzira što nije postalo neko i nešto u košarci. Mislim da su to stvari koje nisu priverene i ne treba tako se... Da kažem je, tvojite roditelji što работеа, tatko ti majke, otac i majka, što su radili? Pa da vam kažem, mene je bila, da kažem, nesreća moje porodice. Mi smo bili mnogo bogati ljudi i tako se to desilo u jednom periodu komunizma, da je to, neke stvari su se događale i dogodile, da je moj otac, eto, tako od tog silnog bogatstva završio kao neki službenik i mnogo je mlad umro, Sikiracio on je imao 51 godinu kad je umro. I mi kao deca smo stvarno imali teška detinjstva, jer bilo je vreme vrlo gadno, mislim, u tom periodu, a majka je nas, eto, nas petorodice izdržavala, što kaže, radila je i kao šnajderka i još dodatne neke poslove da bi mi mogli kao deca da izađemo na pravi put. I milo mi je što smo izašli svi. Ке прашам како родител, дали денеска ние нашите деца правилно ги воспитуваме, им даваме насоки како во животот да се пробиваат сами, или денеска се гледа кроз призма на пари, на профит, а малку фамилиарните вредности се изгубија? Pa evo, sami ste rekli, ne može niko da od deteta koji, što kaže, ne zna se u tom periodu da li će biti neko ili nešto. Da postavljate pitanje finansija i finansijskih nekih rezultata od tog deteta ako nije postao igrač, da bi to moglo od njega da se očekuje. I mislim da su krivi mnogo menadžeri koji su napravili što su napravili, da uzimaju decu dok su klinci, odvode od kuće i iz grada i od 1000 dece možda par dece prođe i postanu nešto. Ostali propadnu. Ali zahvaljujući roditeljima koji nemaju pravu meru da poklone prvo poverenje klubu koji će da ih vaspitava zajedno sa njima i da napravi od njega i čoveka i igrača. To je moje mišljenje koji smo mnogo vodili računa o tome i zato smo imali puno igrača koji su se rodili u klubu i postali reprezentativci. Srbija ima mnogo големи спортисти. Вие се гордеете, имате 3 изворени суперстара, да кажем така. Новак Ѓоковиќ, да не зборуваме, Никола Јокиć, Тијана Бошковиć. Како така една мала земја има такви изворени спортисти? Pa ja trenutno u sportu se bavim, primio sam neku obavezu da budem predsjednik Sportskog saveza ovde u Čačku, a potpredsjednik sam Sportskog saveza Srbije. I tako da sam uključen u puno tih akcija i puno tih zbivanja oko sporta i sportista. Mislim da država nikad više nije ulagala u sport nego što ulaže sad ovih zadnjih 4-5 godina od kako je Vučić uzeo to na sebe i on zaista kao predsjednik Srbije mnogo uradio za sport, posebno za košarku. Ne negiram ja da su i drugi sportisti dobili veliku pažnju i velike finansijske pomoći od njega i države i mislim da je to pravi put i mi možemo vrlo lako da kažem da sprovodimo neke planove koji ranije nisu mogli da se sprovode jer nije bilo tih finansijskih pomaganja. Dok danas to je zaista za klubove i za saveze mnogo lakše i samo je stvar organizacije da klubovi postave onako kako treba i rezultati mogu da budu mnogo bolji nego što su danas. To sam siguran. Да, најавено е дека во Белград ќе се прави кошаркарски комплекс Дуди Ивковиќ. Во негова чест некој комплекс кошаркарски. Pa eto, nije to jedini centar koji se pravi.
radnički zaslužio. Odbeleža 100 godina postojanja. Jeste, i mislim da oni, njima je porušeno tamo igralište, oni su imali jedan kompleks koji je radnički posjedovao kao vlasnik. I mislim da je predsjednik pravu stvar uradio što je napravio sportskom društvu radnički taj budući kompleks koji će da bude stvarno najlepši možda u Beogradu. I kamo sreće da puno tih stvari se uradi kao što će da se radi, to je sigurno. Jer jednom kad se to krene, tu više nema zaustavljanja. Ali da vam kažem, nakon što ja mislim o tome, bez infrastrukture u sportu, ne može da bude sporta vrhunskog. Ako nemaju uslovi za rad onako kako treba da budu, mislim da teško da vi očekujete da i postanu ti sportovi profitabilni i da ima puno igrača napravljenih u našoj zemlji. To je nemoguće. Kako vi generalno, ko bi pravili komparacija sport od koga vi jeste igrali deneska, pokraj onaj finansijski del, ogromna je razlika i u razmišljovanju i u svetu. Pa evo, ja ću prosto da vam kažem, ja sam postao prvotimac borca u 16 godina i ja sam se kupao i pravo pod pumpom na stadionu, budućoj hali borca. Jer mi nismo imali ni vodu uvedenu, kamoli nešto drugo. E sad, zamislite današnje dvorane i današnji uslovi gde postoji parket, a mi smo igrali u onom vremenu na asfaltu. E sad vidite koliko to lakše može da se dođe do rezultata i da napravite mnogo igrača sa ovakvim uslovima koji danas postoje. Onda to je bilo san da čovjek doživi kupatila prva, pa onda posle toga noćne utakmice, pa parket. Pa skromni patike. Pa patike. Ja nikad nisam mogao da kupim patike, da vam kažem pošteno, u Srbiji je nije bilo dok naši nemili momci nisu išli u Italiju. Kad su išli u Italiju, ja sam onda dobio patike na poklon Supergo i ja sam celu karijeru igrao u tim Supergo patikama. Jer nije imalo da se kupi u Srbiji. Tako je bilo vreme. U današnje vreme Radmilo Mišević kao penzioner, ima li neki poseban način na ishrana što se održavate ovakav vitalan čovjek? Pa šta ćete, ja sam na nesreću malo imao problema oko srca i tako da sam morao 5 smenke da ugradim i pritisak mi varira i tako da sam prinuđen da vodim računa o zdravlju. Teo nekteo i o hrani i o svemu i to je život, šta ćete. A drugo, imam 80 godina, ja sam imao zaista sadržajni život i ničemu ne mogu da se ni žalim, niti da se kajem. Ovo živim penzionerski koliko se može. Saka li Mišević da se druži u kafana, da zapije nekoja pjesma? Pa da vam kažem, ja sam bio veliki bojem u vremenu pre 30 godina. I od onda sam prekinuo alkohol i cigare i sve redom, jer zdravlje mi nije dozvoljavalo. I inače sve sam ja to prošao vrlo dobro i bogato. I tempirano. Sve. Sve je bilo kod mene. Planirano. Koja pjesma je najpoveće stakate? Koja pjesma je najmiljena? Pa da vam kažem, ja sam voleo najviše da slušam Tozovca i ponekad Zvonka Bogdana. A bio sam dobar prijatelj sa Tomom Zdrakovićem i njegove pesme sam najviše voleo. Čak sam išao u Beograd kad je peo u Šumadiji da samo slušam njega i vraćao sam se ujutru kući. Eto, tako je bilo vreme. Vi spomenute bojem. Koja je vaša definicija za čovjek koji je bojem? Bojem je bilo da svaka dođe po kafani, da se druži. Pa ja mislim, bez toga ne može uopšte čovjek da bude čovjek. Znači, uvijek mora da se nađe vremena i mere. I kafana, i to je za ljude, i sve ono što je lepo doživljavati u kafani. Bila kafana je škola života? Pa uvijek bila i ostala. Došto? Pa nema, mislim da vam kažem, sve veliki poslovi se završavali u kafani.
to sam ja uvek govorio i to se i pokazalo da je tačno. Mislim, to nema dileme. Sad čovek koliko iskoristi da ostane čovek, da ne bude kroz kafanu da postane neka bitanga i baraba. Mislim, i to mnogo znači. Ali ako je bojem, on nikada neće biti barab. Imate li društvo voćačak s koga se dumate, izleguvate da se družite? Pa ja retko izlazim sad, da vam kažem pošteno, jer ne mogu zbog zdravlja da dugo odsutujem od kuće par sati i onda retko izlazim. Ovde često dolazim kod mojeg prijatelja Pipere, Slavoljuba, ovo je njegov kafić, on je jedan, da kažem, čuveni karatista koji je bio evropski šampion i ostao je i on u Čačku kao i ja i tako smo ostali prijatelji. I tu dođem, popijem kafu i eto, to mi je ovako neki izlazak. Koga biste kali ovo prilike da pozdravite u Makedoniji i u Kumanovu? Evo, ja bih voleo da mi pozdravite gradonačelnika zato što izuzetno sam zadovoljan i što je prihvatio adaptaciju ove Sokolane, jer to je moja mladost bila koju ja pamtim, najlepša košarkaška mladost. Jer sam je proveo 4-5 zima u Kumanovu. Mislim da je to nezaboravljeno za mene. Ja to nikad neću zaboraviti. Ali mora da vi kažem da Kumanovci velat kога ќе dođeš tamo, donesi го Mišević. Сега да те носиме за Куманово, не е времено кога ќе биде Соколана и ќе те доведеме во нашиот град. Evo, ja mogu da vam obećam, ukoliko me zdravlje posluži, ja ću biti vrlo, mnogo zadovoljan da dođem i da gostujem i da vidim ako ima živi prijatelja iz mog vremena kad sam gostovao u Kumanovu. Jer to su mene najlepši trenuci što kaže u toj košarkaškoj karijeri koja je bila na početku, a koja je ovako pokazivala da ću da budem igrač malo većeg formata i bilo mi je što sam uspeo u tome. За крајот, има ли Радмило Мишевиć некои неостварени желби? Pa ja nemam, da kažem pošteno. Ja celu svoju karijeru sportsku, kako sam je vodio i doživeo, kad bi mi se ukazala ponovo neka šansa, ja bi istim putem prošao. Mislim da ništa nisam pogrešio i mnogo sam zadovoljan koliko sam uspeo i kao rukovodioc koji sam postao direktor na otvorenom igralištu, a ostavio sam i salu kompletu koji danas se takmiče, da je to moje zadovoljstvo najveće i veće možda nego kao igrač, nego kao što sam bio predsjednik kluba i direktor košarkaškog kluba Borac. И последното прашање, Радмило Мишевиć како човек, карактер цврст, непоколеблив. Pa da vam kažem, ja moje stavove u životu nikad nisam menjao. Onako kako sam mislio, nekad tako mislim i danas. I ono što mi nekao možda, šta ja znam, da li zamera, ne zamera,
Svaki ima u životu pravo čovjek na svoje mišljenje i mene zameraju puno toga danas zašto se ja oglašavam kao neki simpatizer predsjednika Vučića. Ja sam to uvijek govorio da mi kao vrhunski sportisti smo državni ljudi, bez obzira ko je na vlasti. Mi mora da vodimo računa o državi i da poštujemo državu. I tako što se dogodilo, ja poštujem državu zato što je on trenutno tu gde jeste, pa ja ne mogu da budem kriv što je on predsjednik Srbije. On je za mene taj koja ova nacija po meni treba da poštuje. Jer on je za ovu naciju radio više nego svi do sad predsjednici koji su postojali. To sam siguran u to. Prema tome, ja mislim da ne grešim uopšte ni malo. A nikom ne branim da biraju svoje prijatelje. A ja u ovim godinama da mi neko naređuje s kim ću ja da se družim i s kim ću da sedim, pa slušajte, to bi bila iluzija za svaku pametnog čovjeka. I ja to ne dozvoljavam. Nikad nisam dozvoljavao, pa neću ni danas. To je moj život i ja ga trošim i ja za njega odgovaram. Vi благодарам što odvojite vrijeme i vi posakujemo mnogo zdravije i da se vidimo povtorno u nekoj druga prilika. I ja želim ovu priliku da iskoristim da pozdravite sve građane Kumanova i da im poželite sljedeće praznike od novogodišnje i sve ostale. Благодарам още еднъж толкова за денеска. Поздрав от Чачак и все най-добро.